Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai maduri sih. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasabah pamasih si matana pun Allah Ta'ala lauri pada rini manang sehingga natopadan kahadere rilalan na iya rumah barakai di malam ke-29 di bulan suci Ramadan. Hari ko janji ki malam ko Jumai insyaallah kita menikmat tarawih wa tema. Maka to berapa iman tan rialu petoi makri salawan dan niama pasalama lori alaihi malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada malam ini bahwa siapapun yang sholat tarawih di malam ke-29 maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 1000 perjalanan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rilalana ye wani ma barakae ya pada toha ujancinga ki wani riolo. Mailoki ipagurungan pabuka perukusenna anak darewi di bawah kaloloy. Ya, sabaricing yang kalinganna. Iye paduangange napa guruangnya Andre Guruta ke Haji Abdul Malik bin Muhammad yang dikenal dengan Kalibelawa. Riolo nariko melo kita terima paduangan bangsana ye mangolo kiri Guruta. Ya apa ye wenye itu na perlu ki mangolo. Tapi kasing ini bawa yang kalinganna na ye kia cara-carana ribaca. Yang pertama nareko aleta melo ibacangan. Jadi pakasing kaling aja kaman salah baca. Angka pura pak salah baca, purana na tarimero mapri-pari lesu na baca mataru na talakan di guru aput. Anak na nalok bacangan na yeki alena na baca. Akhirnya siap puni kasi ero lake na magi biniku na tiyang kato gandeng malu lesu. Salah baca ya. Nareko aleta melori bacangan dalam surah Al-Anbiya ayat 89 Allah mengatakan ya naritu Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Saya ulangi dalam surah Al-Anbiya ayat 89 Allah mengatakan ini Pak dua ngeri baca Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Nah inapa nih ripacue rimakadana ia mugisu agisni. Ia mugisu agisni. Nariku ini dibacangan ni alih. Ya, apa yang kayak nabi nena aja nata baca. Ya. Macam itu ibu. Rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warithin. Nah inapa nih ribaca maka deh ia mugisu agisni nariku alih tari bacangan. Ia matoro na baca pada yang pertama tadi dalam surah Al-Anbiya ayat 89 ia matoro na pagurang Andre Guruta nariku engka tahu de pagaga wijabijana. Nule kapang kakapa de pagawijana? Ya. Eke monriolo. Ya. Ya, tabaca Pak, tabaca. Rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warithin. Tapi aja nih dibaca na maka duana sedina tabaca. Kemudian nareku anatta melori bacangan. Ya. Nareku makundrewi yero anatta ribace makada ya mugisu agisha. Ya mugisu agisha. Nareku makundre anatta.
Ia mo nareko burane yarwanata ribaca makada ia mugisu agithu. Magi buta apa lagi? Ia mugisu agithu. Aja mina pada ceritana sedia kejadian engka nak darah melo duang kalamana batena melo duang mas sempaja tahajud nabi tepui malori masigi masari mapil maga kemudian mas sempaja aga padongan nama kade puan tafalakai kamagati. Tetapi rita rimatongan ni padongan nari pungala tala angka nama dudewi gangkan na jaji ni kawing ne yekei merubawa purana na buting edekna nang kanita babana masigi. Sesan rita na magi de nang kata joka masigi na sa alati aga piwala joka masigi na puratona buting. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi angka tu dua malada patakalu petawe. Nomor di peri. Mabiasa tawe na lupe pungala tala na karena na jinne peri, maperi ladai. Yang kedua, engka to tau na lupe pungala tala na karena na jinne nyameng. Jadi peri na nyameng, mabiasa mapatakalu pari serajan na pungala tala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melori bahas realnya waktu mabarakae waniriolo purani dibahas tanggung jawab suami kepada istrinya, tugas suami kepada istrinya, yaitu si wenye sebalikanna tugas nama sunreye ri urwanena, yare gari lakaina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam purana rampe makadai benengi nasa na perintangi pungala taala. Makadai benengi engkari sumpah salai pungala taala, maka yang paling pantas untuk disembah adalah suami. Jadi benengi nasa engkau diri sumpah salai pungala taala nasa nabita ubarentangi umaku untuk irmakun reye sumpah iraken na benengi engkau perintah pungala taala. Artinya apa? Begitu besar tanggung jawab yang dimiliki oleh perempuan untuk menghargai dan menghormati suaminya. Angka nama kutana maka bateta roga mapakalat diri laketa apakah narekuang ke boleh dar ridupe wiri babanna pintu ewe napa ribo jarina napa kisuju maka de to na wadi mapakrofi na yeke maka de nabita khairun nisai imratun sikas nama sunraye jadi buteng kalingi sikas nama sunraye iza nazarta ilaiha saratka nareko ritangai cawa caberu anyar napa sa andre guruta si bator yolota maka deh jagewi pakitan nalakemu nasabak ballo-ballota idik makun rey. Abada sih bu bolata. Nasabak itu masuk kita giring ya pana abada. Wah maka si badakna narikolo jo kebuting. Kalau mana pitundru ko badakna. Apa ada televisi berwarna? Ya. Tapi nariko kibolana dua pak badakna. Tarik katanya badak onyi badak bolong. Sehingga napasana badak bolongi marana laki nemite. Magi na marana si kumaga itu tanya tu kasetan. Badak bolo na iwa si liura laki na abalalo boleh. Tabali. Padahal sikas-sikasnya ini makun redega gari aballo nga salayina lakita. Tapi makanya makun re ustaz tanya dia na saya badak upake na ikasan rinrara. Ya. Maka daga yasa narek upasang ibowo ku ubake makadai cahaya na Muhammad wa bowo. Inta mak borong porona ipati ma upatoko. Napasang silakna, napa nabaca makada, macaya kari aswewe, matapa kari aketan, iya panamanyawang. Pas kitanna in ambona ibace, nareko iya na tujuh mata, nania iya na punawanawa, baraka la ilaha illallah, kum fayakun. Maka tisapuna. Aja nimrarana. Magi bolo dicatai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakasingi ropat kita nalaketa nasabah balota ini. Nasabah aja tasaparang inariko iro laketa matu najoka pasal lapai kaita ita aja tasalangi kaita ita nariko ini dia pakasingi modeleta. Ya, dia pakasingi modeleta. Yang kedua, pakasingi perengkalingan nalaketa nasabah ada madiki. Tiga nariasan iya napi tu pasabar nariko butim paru tawe. Ada kamu nang kami buti ya. Ya, sabang kemadu pun naki bolewi. Buti matu, cawi ni buti yaro. Itu pasabar nariko butim paru tawe. Iya romakun reyet, man relaketa sudah kiris depena. Sama biasanya orang toriolota nariko butim paru sa aja nak mandri kebolana matuamu, lu puri kiye.
Padahal dia mariga ke manre. Tuda kiris de pena la kita aga pasabara tujuanna supaya iris teh maka iro in ambo anakku na poji boleh manre picu-picu. Na poji manre picu-picu lambace. Dijagai paringkalingan na la kita batuan na ada narik kotoli la kita oli na saba ada madece narik koto dupe manre tadupe na saba ada madece. Lete kide tanre. Aja takada talangi alim. Lete kide tanre. Tantara ila kita nariko manrewi tuda kiris de pena. Aga tujuan na tuda kiris de pena, maka de toriolota namun itu peco-peco lada rianre. Na iye ke nariko si tanga-tanga kila kita si babeneta, manre ki si bawah si kebi-kebi malung rato sedih. Ya, si kebi-kebi. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, jagaiwi ingat na bene bela kita nasaba bau-bau ngita idi matun reye. Ya. Bu narik komatu lesu ki bolewe tatane la kita makare ode ngaji. Parfum agro kami natahuji. Narik komakare Kasabalangka. Joka ki pasai baja telingi Kasabalangka. Ya. Narik komakare la datarasi boji memo tari aleta la datarasi. Batuan ada agi na boji memo la kita ir talangi. Sabang ketu tuma kunrai ternyata ke WhatsApp aku selatan. Dia gagak kui. Aku kika selatan maka aku tenggarang kah? Ya. Maka maga iya rumah kunrai talunga sundi dina cembe. Yang kedua iya wajunna talunga sotoni na bake dina selesai. Gangkan ang kalakin na boleh ri jama-jamana mata kue kasih lakin na. Turumpali pusatna. Nang kasi benena makalalebong na mataru maran na lakin na nataru jabong na. Iritane maka na magi ta maran na sa bau mundi renak ka. Bau renak ka. Jejagewi ingat na wanita nasaba bau wangi-wangi ta idi makun reye. Jadi ini yang pertama khairun nisa idza nazarta ilaiha saratka. Yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah, idza amartaha atau atka nareko na perintah kila kita turuti perintana. Ya sedikit kisah engka sedi makunrei mailoi joka mamusu lakena nalingi pasang maka dari lodena pak gagal lesu aja lalu musalewi bolaiwe dena meta joka na lakena mamusu engka ni pangolina maka de lesu kiri bolata nasaba malak de lasan na tomatwata maka de yeronai makunrei tak dampeng ka tapadangi kasih tomatwaku macin na kalesu na yeke engka papasan na tomatwaku aja musalewi boleh papasan na lakeku aja musalewi boleh nareko de kagak lesu akhirnya lesu na tori surewe dena meta engka si lesu malada ni kasi ipamada ni indo ta lesu ki maka de tak dampeng ka tarika ro kasi marani na yeke aja ni gokengi engka pasan na lakeku aja musalewi boleh nareko de kagak lesu si unati surewe. Sampai ketiga kalinya maka dia natawe lesu ni nasaba lele ni ripamatena pungala taala indota na yeke aga na puada maka dia tak dampong ka melo ka lesu na yeke angka pasan na lakeku aja lalu misale bolewe na rekode ka aga lesu. Akhirnya ia natawe karena kesal melihat perbuatan perempuan ini dia laporkan kepada Rasulullah. Surona Allah taala engka korose dimasun rei mapamula malasa ripamadang gang kamatena indona arioli lesu nadena melo lesu maka dan bita aga alasanna engka nasa pasan nalakaina maka da aja musalai bolewe gang kang kaku lesu maka dan bita iya tu tomatewe tomatuanna itu masun reye tami suruga gara-gara engkana anak maturu rilakaina barakan bu aturu rilakaita jinareko na suruki laketa mebukopi wajib teguran. Nareko maka de laketa makna meloka manre onde-onde. Maka wajib teguran onde-onde. Napa tu nareko igaru-garu kopi nabu angkat baca-bacaan tu. Kato baca-bacaan nareko igaru-garu. Aga baca-bacaan yala kopi ewe. Napaki maka da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puan tafafatangi fa kita na lakeku mida makun relay para to hafatan na yikupiwi. Para to hafatan na yikupiwi. Tabace bu. Napan nita itaro ki kacewe to malas igola. Napa si ribaca makada puan.
tapacerningi atinna nan niya matanna lakeku lebih facenina na ye golewi. Napa ni garu ribaje maka de epuan iya pa namanya mo pakitan na lakeku nareko enu kopiku nenu kemudian engkai macaya pakitan na mitaka degaga macaya nita sangadin na iya talepo ikit de kopita napa tepenunga laketa. Insyaallah baraka la ilaha illallah nareko ni be manaturo sikime bukofi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Batuanna ada iya je tu nareko ibakat singi mustelan na bapak eko bolewe ai maraji tu dia nata parkilengi maraji yemi nareko dia nama kase selana ya dampak ki pada to reke bango to perlu ni sapa serena hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturu kiri perintahna laketa yemi na pakelori agamata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dia memerintahkan sesuatu yang jelek. Batuan ada nareko na perintah kila ketari anu majae. Dena turusi pungala ta'ala wajitosi di makun reye deni turusi. Seumpamanya. Oh makna. Witaro lambacena bali bola tambah kasi-kasi. Joko mono kasi menonga kacede. Dena wati. Jadi nareko makanya Joko mono melonga kacide ede nomor igaga elobio natawe na priala. Ya selama perbuatan atau perintah suami itu melanggar agama, maka itu tidak bisa dituruti. Kemudian yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga syaratnya untuk menjadi wanita yang saleh, wa in jibta anha hasisatka fi malika wa nafsiha. Nareko dega gela ketabu tajagewi aleta nania tajagewi waramparata. Angka cerita. Maka dia cerita ada perjanjian antara suami istri. Nareko purai berhubungan macelengi 20 sebuh. Ya. Jadi tungkat waniro ta 20 sebuh. Nawaja yero macelengi. Sesana narafi siula yuka celengangi maceleng lakina makre. Mana kengkau jadi 50 sebuh. Nah selama reke tak 20 sebuh tepangnya. Atane mana kajali 50 sebuke mate lak benena makre ini tomi tu na tetap paji 20 sebu ya rolengi 50 sebu. Batuan ada ini namanya terjadi perselingkuhan. Ya. Tajagai aleta. Nah sebab mage nareko tenyai dijagai aleta jangan sampai terjadi perselingkuhan. Yang mana nareko selingkuh, ya selingkuh selingan keluarga utuh, itu tidak apa-apa. Tapi kalau selingkuh yang sebenarnya hadirin yang dimuliakan Allah, ayah nama tu moluku bacalang yang resrimurina pengalatan. Jadi makun ini tugas saidi. Kemudian yang terakhir tugas saidi makun reye, yang dari itu angka tijagewi wijawijawe angka nawereki pengalatan. Wajib tapasusu anata bu selama 2 tahun. Wajib tapasusu anata. Tapi ara madecengi wijawijah angkewe nawereki pengalatan pada toha angke sifato angke nasir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan maka dari itu mali binenge nareko meloki macueri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engka ki mengerti tugas dan tanggung jawab ta idi makun reye. Kemudian yang kedua irsetoi tugas dan tanggung jawab ta idi buranewi pada toha Nabi dengan Siti Hadijah. Maka dari Nabi ale nama to perai wetu sunna bembena nareko safi pakaianna ale nama to jei pada matoro penguluta Siti Hadijah adalah wanita luar biasa. Ada apa ada di makun renta wanita luar binasa. Ya. Betul ada napan rasa gitu. Nah iseng itu tugasna. Maka remagai narekonita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meloi jai pakaianna neseng tanggung jawab na maka iro ajaran itu tugasna makun reye lupa turun Allah taala ajak na di jai itu pakai atas tugas itu. Dan apa ada di beneta narekonita ni lo maji lupa mato. Lupa to magatin total kala kide engka kutaku kafe takale saja itu. Nah, tambah ki jamata. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi sengi tanggung jawab ta, disato tanggung jawab na bineta na niala kita insyaallah ma baraka tutungata. Kemudian iman kepada Allah senantiasa ada, engka ni pung Allah taala sebagaimana yang dikatakan Rasulullah baiti jannati bolaku surgaku. Wabillahi taufik wa sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.